Karbiang long TV 9 news kena ara doana phasame kardom pipa 0.1 long kardom pini prime jama berta tham tang nilimen mirdam phanchuti tangte berta thepi berta anton pen arju panisene Sarmen rong phara rong along BJP sarkar akerap long liden lakhain korapho nilip constituency ka parlo Chutiana Sarmen rong phara rong along MAC pupitro rong pi ningkan pho MAC kibom ahut sitame Sarmen rong phara rong along thangnat kerapa bepin lang pusi nilitung Karbiang long TV9 news perangke kahomri damahot rong asar pen nang pachini don lapen ke manghume mi alam the lapu hello BJP sarkar puriwartan alam a meeting along tin kening je ke Karbiang long arat lapen atokanu ke do karbi lapen breakjam ahoy aduya long ke do karbi ke do an chingthur do luma nang tum thek pon long luma nang le tum thek pon long lum non lok sabha MP abang phu kilik nang kile ahut si radaphan kilang le abirta nang kilike BJP racharya songke non lok sabha MP abang phu kilik nang kile thu si radaphan kilang le abirta nang kilike BJP racharya song ko an ning ke the Ragdoma Bangso Berta ilitum lakpon sinang Kimi Juri Ben Mongol Singkro Karbiang Long TV9 News Ingkora po constituency lo ante ingkora po constituency pulo tangte pubitro rong piing lo angkalang lo ai ante non la BJP sarkar pubitro rong pi ake haidu lo la sinang litum phan kubipi akerap nang litum phan nang piing lo nilitum akerap ke long ji long le pule chipu sita to se bong ni long lo nang pharong boral te du hem so pi ni long dun de ma long de litren hem pi ni long le lang di nilitum hen ni matha ke la pulo patlang ni MC phan chen ni ram the ke la pulo jo non prap jing la ke ni MP election aprang la ni tu lang sak pek usumar ke di thipen ke sok dan digdar aku kang di kang thera hut ong lit ong lo umasi ke chuna malang athek anta susidar lo asi la non MA ke ni MP ya election aprang yong si ni tu phandang hobidan ni li piasante Nepal lo pusi ni tu rong pharong pen chuni rido sana rong pharong pen nang limen chesan igi ma nang limen ke dakram rong phar lam tege pelo ali tu wedo rong pi tu phan ni tu sarpi sabran su ave chuklen mesti chudam te butol ki sar butol kopini esam bani tu amhara ke rabri ma pusi ni chuni rido non che kilo kulo ya con ne hurang na blo ni suma ta ze ni ke ya con hurang ni no na tum ni ka hon bi ma ti na tu ni ri lu na tu han tu war la pen yang ti bisi ki du te nang litum phan non saru sar hang por nang litum phan malo nang litum phan nang lang po lang bang velu di ni rim tha bi pinge ante non rong kha du ko ke ante non bang ante MEC pubitro rong pia ke hai phan nang li hin ben pilo chuning ri ji akiram nang pitha putong puji ma kira nang pitha munang ko ko kira pi te pu lo kang hon pe ni nang ga tha ante nang li men jatani ji ma nang li men du to pui tha ni men he kanam pu kanam bepi an ke arong bang ke arong bang ke da ka salmen rong pha rong ple puji punon la nang li lo ne nang li me ne than ke ta du rong pha ni tu me echoti amen ke la pulu la bang ta du pulo ni dia ba kanam kanan ke bang man ko bang la pulo isige imthang pa ning chereng nuk pigalam lo ini apong Facebook ko pulo je kang me ka hamni salam iri munge phai nek choi ri na pen
ahok pe dalam matha pe me tu la pen share pe me comment pe me la hai tu mobile or jite or pe me not YouTube lain de lang pe me not kali lang the potang te le or mobile masal de ni puni a phong phong pulo kita me ni pan pini ge rada thunno rada hongja thunno ki pan nong nu nang ke jo la pen ni ko ni bong ni muma pen ni don ni rap an ni song bang kita ma tum pen tera pet an pan ni lam hoi palang tum ta therang nang lo la pen ni tu puria handana patrak lo kumala nali pan nongnu nang ke jor ke ala ke cheng si ke jai ka thar lo jai ka thar inut IAS official inut ke man tang abang lo non ke retire lo alang li IAS man abang pu karbing long autonomous council secretary klembang lo na salang li ni pan isi April 9 2024 arni alang li konato meeting lu damne sida kat channel news long sini theklong lo so channel long sini theklong lo je alang li bangke la son si pulo welson tisuke a ik pok asupi phasi cholang rem de si jar jang chok lake henupira alang li news long si theklong 9 April 2024 kona din ba ni jang thane krelo lake non inquiry kuri po lake long po sida me isialam ni puye bangke alang li ko ana hok hema tisu pivek ma iga su pivek ma kopi ko som ka chepo ma akes dut elo ma chu jelang ma ko son ma pu la ha chini er nai polo chini er si radalong po nai polo sita radalong ki po nai chetai ta kali alang li ke candidate pinak ke ni dige candidate kali ni dige si song amuni cho ben ni dige public rong aso cho amu nangli pan meme henono ke to ka bangar leng do pik boy fita nangli kopi posi jai ka thara pan anuweta pan de kes pik chola ni le jai ka thara pan chot kali ladak junti terang biliti ko matola so Facebook ot ne alang ni pan rendi pu senang pu nang rot pet ji tang ho pen ke apha ka bi la ka du ulo la ke paklang epo la pen isi ke vivison teron pulo alang li ke dam tang ang jitian chulang rem da pu sini song theklong da ko ana hok he pe na ba ma sini tu ada ta ba pe na pu long pe ni apil la lo pia lo la ha ka du long epo Kardom ini tum Dwarpagori BJP Mondor pen patik pon ate ini dah sako jana long tum election campaign program ini tum rang lo lagi non kewangi MP menurut tum BJP party pen kate toy tum kacing kon komorsin ti suhan tum pahai wek nanti bukan sini tum ini dah rap ben di tan pedi tuna dawa lo tapi bini dak meeting pe dulu si hongdung meni tum dak kitong lo ako sin tum ning telo de dak me tum kako jana pias dan itu hongdung itu pia belum tapi kako jan cot kolam kali jadi tum non kitam tangan jadi tum dak luar bagari long 23 polling season tadi tum BJP sini tum highlight sini tum motion kisokan jadi tum luar bagari benar hongdung abut nilitum behiding long po kusin tum itu Nanti pini abirta ke langsikan tonpon dong domi thang me kardong